الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم وسائر المسلمين من الفائزين. آمين 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 يا رب العالمين. أيها المسلمون، فإن موضوع هذه الخطبة في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك سوف يدور حول من علامات التي تعرف به أن الله يحبك. 4 علامات تعني أن الله سبحانه وتعالى يحب لعبده. فائروني بالأسماء والقلوب، فالله جل وعلا أسأل أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجهه الكريم، وكما أسأل جل في علا أن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawon yettude allah o bajjo siniiɗo wowɗo mo ronkata wiyeteeɗo allah mo mara nando mo mara ɗimmo, juula e ɓurnaɗo tageefo ngon sallallahu alayhi wa sallam muhammad ibnu abdullah, o mo allahu on tagiri o nuliri tawata ko yurme e nden wonande tageefo ngon. wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ko tagi kon fof tawi kadi ko oɗo allah subhanahu wa taala ɓuri yiɗude. kala heɓayɗo peewal ko be o iwtira ɓaawo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. haray inchallahu khutba meɗen on hande ko yiiloto ko hawla ko honno goɗɗo andirta wondema allah hino yiɗi mo. toɓɓe ɗen hiɗe ɗuuɗi en ƴetta e toɓɓe nayi pette inchallah. si tawi ɗeɗo feeñi e ma'a, haray alhamdu wa shukru lillah, andu allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗuma. an kay hiɗa hani yiɗugol mo, waɗa ko yamirma kon, woɗɗito ko haɗuma kon. wa min hadhihi al alama allati ta'ni anna allaha yuhibbuka ayyuha al akh al karim al ibtila bishada'id wal mata'ib wal mihan. yaqulu subhanahu wa ta'ala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. toɓɓere aranere nden musidɓe julɓe tedduɓe ko andirta allah himo yiɗuma ko al ibtila, ko jarraboyeje ɗin, washadaidi e sattendeji ɗin, wal mataibi e lorraji ɗin, wal mihani e sonjaji ɗin. si ɗiɗo ɗuɗani julɗo yo andu allah subhanahu wa ta'ala on himo yiɗimo. allah jarribotako si wona neɗɗo mo yiɗi. inna allaha, yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha iza ahabba abdan ibtala. si allah yiɗi tun jiyaɗo on o jarribotomo. go'o o jarriborama taw ka hoorema, ka ɓanduma, liɓugol nawnaji nde nduwaɗo hino dikka ndeɗo no memminade. o jarriboroma kadi ka ɓanduma, o jarriboroma kadi ka ɓeygure ma,
ka sonnajo ka ɓiɓɓe. Woɓɓe o jarribotoɓe ɓe jomba ɓe ronka heɓude ɓiɓɓe few, ɗum ko jarrabuye. Woɓɓe o jarriboraɓe ɓe heɓa ɓiɓɓe ronka fewude few, ɗum kadi ko jarrabuye. Woɓɓe kadi o jarriboraɓe ɓiɓɓe heɓo kadi o ronka heɓude ko inna no falana ɗum few, ɗum kadi ko jarrabuye. Ɗi jarrabuyeji ɗo fof kaka nder ɓeygure. Woɓɓe kadi o adda ɓeygure nden hande timma tis kono ronka heɓude hay ko ɓe ñaama, ɗum kadi ko jarrabuye. Woɓɓe kadi o jonnaɓe ko ɓe ñaama hara no woodi ko timmi tis kono hara tigi tigi on ala ñaamoɓe, ronka heɓude ɓiɓɓe fof. No woodi woɓɓe ha hande ɓe yaari yitere ɓiɗɗo, no woodi woɓɓe hara ɓe maapodi e ɓiɓɓe ɓen. Woɓɓe o jarriboraɓe o jonnaɓe ɓiɓɓe worɓe tun hara hakkille maɓɓe ɗen no faala ɗum ɗa. Woɓɓe o jarriboraɓe o jonnaɓe ɓiɓɓe rewɓe tun hara hakkille maɓɓe ɗen kay ko ɗum ɗa woni ko faala. Woɓɓe o jarriboraɓe ko wiyete kon jawdi, kala ko ɓe immani hino newi, kala gollal gum ɓe fuɗɗani fino jawdi heɓorta Allah newinanaɓe laawol ngol, ɗum kadi ko jarrabuye. Woɓɓe kadi o jarriboraɓe o sattinanaɓe ha tawata kaɓe memiri o haysino hoyno ɗon sattay hande kadi ɓe inna ilakari naati e o nde hunde ɗo sattino hande kadi, ɗum kadi ko jarrabuye noon. Sattendeji ɗin ɗi ara, tanawuji ɗin ara, albalawuji ɗin ara, ɗi uliranama ha sikka tigi tigi on ko antum woodi e hoore aduna o. Woɓɓe waddana ɓe sattendeji ko wiyete kon basal e tampere, o liɓa ñabbeli e maɓɓe hara ɓe mara hay ko ɓe ñawdoroya, hara ɓe mara kadi sabuji hay wawayɓe ɓe wallude fino ɓe ñawdoroya kadi. Ɗiɗo fof ko jarrabuyeji. Yandego Sayyidina Ali radiyallahu anhu o wi woni wo kada al faqru an yakuna kufran, ko ko wiyete basal tampere ɓittere ɗum puusa e neɗɗo so wattanari hakkil ha o wonta kefeero. Woni law kana al faqru rajulan la qataltu, ko ko wiyete tampere si tawino ɗum hara ko ɓiɗɗo gorko num hande ka wonno wo wonno mi hayno mi haɓa mo. Yon non nanen o hadis ɗo mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki inna allaha no Allah iza ahabba abdan, so yiɗi jiyaɗo makko on tun ibtalahu, o jarriboto mo, o dardoto mo, o ɓittinana mo, o sattinana mo ha darugol si tawi o tabitay. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko kamɓe woni khairu khalqillah, ɓurɓe moƴƴude tagefo ngon fof. Allah jarribanoɓe, sattinani ɓe, ɓitti ha nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki honɗum mata nasrullah, ene ko honde tuma ngal ballal Allah ngal arata. Allah a fodila wondema pellet a wallaylan fewno mi gayni e ɓittade ballal ngal foduɗalal ngal ko honde tuma ngal arata. Mata nasrullah, honde tuma ballal ngal. Allah jaabi ɓe ala inna nasrallahi qarib, ballal Allah ngal ko ngal ɓattingal. Julɗo on kadi sattendeji heeɓi, no woodi woɓɓe iwayɓe ka meɗen immo ara ɗo e nder hitande hara kaydi gayni regilde, regroupement fof gayni regilde. Woɓɓe immo ka men ara ɗo duuɓi sappo e joyi hiɓe jiɓi si tawi Allah hollayɓe hiɓe heɓi kayti. Woɓɓe ara ɗo e nder hitande duuɓi ɗiɗi hara heɓi tere fuɗɗike darnude ɓanti waɗi duplex. Woɓɓe hara lappiɗo duuɓi sappo ronki heɓude sambour goto e salon ka ɓe wawata natude. Ko ibtila'u min Allah, wona ya filu Allah, ko ya andu Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗuma, ko ya yettumo no ardiri wo, ko ya yettumo no nela sallam maki noon ajaban li amri l mu'min, ka wefi fiyake jullo, inna amrahu kulluhu khayr, fiyake jullo on fof ko moƴƴere. Si tawi ko moƴƴi heɓima yetta Allah fa kana khayrallah, Allah ɓeydanama kadi. Si tawi ko sattede kadi heɓuma muññoɗa kadi yetta Allah, ɗum ɗon kadi haray ko moƴƴere wonandema. ɗa a yetti Allah e hoore ko welay ma kon o ɓeydanama, a yetti Allah e hoore sattede nde a falanoka nden kadi o yaafike ma bakkatu ɓay haray a wawi muññade. Ayyuha almuslimun, inna allaha iza ahabba abdan ibtalah faman radiya falahu rida. Si Allah yiɗi jiyaɗon o jarribotomo, kala weltorɗo ɗon jarrabuye on ko Allah jarribo on o muññi e hoore ɗum ɗon, o inni qaddara allahu wa ma sha'a faal. Kala ko heɓuma tawata hina ɗum falanoɗa yo heɓe, mana ɗum faliranoɗa welari wonkikin ko ya innu alhamdulillahi ala kulli hal. Mi yetti Allah ɗo e hoore o alhaali ɗo ɗum woniri ɗo. Si tawi welima alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat, yetta Allah, yettamo o ɓeydanem. Allah dalila in shakartum la azidannakum, mi wondi so yettilan mi ɓeydanay on. Sharti ɓeydanede nden ko yettugol ngol, kono wona ya innu ɓay ko min tun min mi anda ko honɗum mi waɗi. La, wala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza fa inna law taftaha babu shaytan. Ta innu jaka mi gerdayno ni, ma jaka mi gerdayno ni, ɗum wolatake.
ɗum ko uditata ko dambugal gotal jeyangal e dambuɗe cheytane ko yawi qaddara llahu wama sha'a faala tabita e hoore ɗum ɗon annabaɓen fop alamo jarribaka so ƴetti wano annabi no cheikhul anbiya oɗo o jarriborama fimum ko jangete ila yawmel qiyama Allah jarribori mo ɓiɗɗo makko on o eti ha o eti sali fewude few woni bande o tawa e halkaɓe ɓen Allah jarribori mo ɓeygu makko o eti ha o eti ronki fewude few o tawa kadi e halkaɓe ɓen kadi se ƴetti annabi ibrahima alayhi salam ko khalilullah ko jatigijo Allah oɗo Allah jarriborimo ko jatigijo Allah o eti ha fi ɓen makko yo few ronki few onno ga tawa e halkaɓe ɓen se ƴetti warwa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko khayru khalqillah ɓurɗo moƴƴude tagi e fo ngo fof Allah jarriborimo kankadi bappa makko o eti ha o ronki fewde fof o tawa e halkaɓe haray an kadi si jarrabuye ari sattedeji ari ko heɓa welata wonkiki mo lani ko ayni alhamdulillah fi honɗum ko kunɗon to woni ko sattama no wodi ko Allah hoynanma sengo go Allah sokata baɓe ɗen dambuɗe ɗen fou si tawi o soki dambugal gotal o sottante dambuɗe temedere ko ɗum Allah dalika defere makko innama al usri andu hino wondi e sattede hu gotum pet yusran newendeji ɗuɗuɗe haray mande aranere nden awwalu alamatin ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuk huwa al ibtila'u ko si o jarribe kema washadaidi e satteji wal mata'ibi wal mihan si ɗiɗo ɗuuɗi e matum andu Allah subhanahu wa ta'ala haray mo yiɗuma yo Allah tabintin en wawugol heññugol e meɗen ko Allah jarribori en kon hara o jarriborani en kay ko tawata e wawata townude الثاني أيها الأحبة من علامات حب الله للعبد السعي في قضاء مصالح الناس وحوائجهم السعي في قضاء مصالح الناس وحوائجهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس mande ɗiɗa ɓere ko andirta Allah subhanahu wa ta'ala o himo yiɗuma ko so tawi a woni dogayɗo fi huntugol haajuji julɓe ɓen ko si a woni dogayɗo e fi moƴƴingol fiyakuji julɓe ɓen andu Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la an amshiya fi qada'i hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi lmasjid shaharan wonde ɓe yahata fi huntoygol haaju julɗo musidɗo maɓɓe ma yahugol e haaju hum makko huntanoyoma haaju hum e nafoore hum makko ko ɗum ɗon ɓura yiɗede ka maɓɓe ko ɗum ɗon ɓuri jogade ka baraji e ɓuri nde ɓe ufinoto ka juulirde maɓɓe lewru timmuɗo hiɗen andi noon si neɗɗo hino ufini golle makko ko juulugol e jangugol e jantagol inde Allah e insinagol ko ɗum ɗon woni golle makko ɗen haray fodde kadi himo ufini ka nder juulirde malaika ɓe no toranade mo Allah allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu alayhi Allah men torikema yaafo o Allah men torikema yurme mo Allah men torikema jaɓan mo kono neɗɗo accitayɗo haaju mum fiya haaju musidɗo makko fiyo laatoyo o yaha fi nafoore musidɗo makko ɗum ɗon ɓuri jogade baraji ka Allah e di ufinagol e nder juulirde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam lewru timmudu jon noon musidɓe julɓe tedduɓe sa ɗowti musidɗo ma e haaju makko so huntoyiki eɗa mari baraji so huntoyaki kadi haray hiɗa mari baraji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo ahabbu nnasi ila llah ko ɓura yiɗede e yimɓe ɓen fof na de julɓe ɓen tun ko ɓura yiɗede e yimɓe ɓen fof ka Allah wo ko anfa'uhum linnas ko ɓurɗo nafude ɓe wo no nafirɗa ɓe wo noon kadi ɗa wawi ɓe nafirde konngol ɗa wawi ɓe nafirde jungo ma ɗa wawi ɓe nafirde konngol ma ɗa wawi ɓe nafirde hakkille maɗen feere ma nden iɗa wawi jonnugol ɗo goɗɗo feere wotere nden wawa wonde sabu ko nafimo e nder gurdam makko ɗam fuu hiɗa wawi kadi ƴettude goɗɗo ukkamo ɗo e feere nden lorramo fayda e nder gurdam makko ɗam fuu ɗum ɗon fuu haray a nafimo anfa'uhum linnas si tawi hiɗa andiɗa nafude julɓe ɓen andu ko an ɓura yiɗede ka Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema ko ɓura yiɗede ka Allah kon fof ko ɓurɗo nafugol julɓe ɓen si tawi noon hiɗen andi ko woni ufinagol e nder juulirde baraji ko woodi ton kon tawi noon wallitagol musidɗo ma julɗo ko ɗum ɗon ɓuri mo jogade baraji ka Allah haray koye wattan hakkil ko ɗum si ɓe maaki e hadis go al muslimu ko wiyete julɗo tigi tigi man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi ko on mo julɓe ɓen daɗi bone ngo jungo makko e bone ngal ɗengal makko
a yennataɓe a piyataɓe a lampotakoɓe a kortotaɓe a wata wonde kadi sabu haɓe lorro kadi joni noon ɗiɗo ɗiɗi ɓurata lorrirde goɗɗo jungo ngon e ɗengal ngal ño'ugol mo fenugol e hoore makko towjugol mo bonnugol inde makko ko ɗiɗo ɓuri hulɓinade neɗɗo noon si o wona e julɗo haqqan o tertoto ɗiɗo min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani ko ɓuri moƴƴude e moƴƴanda diina julɗo kon fof ko ya terto kala ko anduɗa ɗum ɗo darama Allah dalika deftere makko wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wata wowlude kala ko a joganaki ɗum gandal fi honɗum inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ɗiɗo fof ɗi landitoyte a dari ke ñallal fof a wowli e hoore julɗo musidɗo ma ko a joganaki dalil ma haysta jogani dalil siko himo yeeso ma susata wowlugol fiyo jaasu fiyo hoyu fiyo inde makko bonu andu do Allah landitoytoma yawmal qiyamati li yawmin tashkhasu fihi al absar yande wallinaɗa ka nder gaburu antum hiɗa waali ɗum munkare nakire aɗa immimma ɓe landitotoma ko wolnoɗa ɗo hiɗa jogani dalil ko fi hon ɗum wowlanɗa ɗum ɗo Allah landitoytoma ɗum ɗo hara ko antum woni to ne imamu Shafi'i kamɓe ɓe maake rahmatullahi alayhi hakke ko ɓe woɗɗiti e fi wowlugol inde goɗɗo ɓe inni hay e gooto ɓe ño'ata ɓe wowlata inde makko e ɓaawo makko wosi tawi kadi ɓe waɗa ko inde yumma maɓɓe nden ko yumma maɓɓe ɓe ño'ata e ɓaawo maɓɓe ay ɓe landama ko fi honno ɓe inni hara si moƴƴereji an ɗi ƴettoyama hara ko yumma an woni ko hendoto kono hay ɓe mi ala ñowude ɓe ɓaawo maɓɓe hakke ko ɗum ɗo nde ɗe wona julɓe haqqan few en jogitoto jungo meɗen nde ɗe wona julɗo haqqan few en jogitoto karaje meɗen ɗe yo Allah arsiki en nun ɗo haray ko en andi to a habbu nasi ɓuraɗo yiɗede yimɓe ɓen fof ilallahi ka Allah naade ɓuraɗo hakkude meɗen ga ko anfa'uhum linnas haray ko ɓurɗo nafude julɓe ɓe wo hande kadi enen ga tigi ɗo hakkudeji meɗen si tawi nde yawɗa ka kaariji o haaji hum ma huntoto e yahi ha hande kadi fi makko jonnodire hande kadi e kaari no nafi ayyuhal muslimun fal abdu allazi yas'a li khidmati al akharin wa yaqdi hajatihim fa huwa abdun muqarrabun ila Allah subhanahu wa ta'ala ɓeyni wo jiyaɗo on jiyaɗo wonɗo e dogude yaha li khidmati l akharina fi kurkanagol yanganagol julɓe Allah ɓen wa yaqdi hajatihim fiyo haajuji maɓɓe ɗin kadi hunto wo fa huwa abdun muqarrabun ila Allah subhanahu wa ta'ala oɗo ko jiyaɗo ɓattinaɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala haysi tawi enen hiɗe wikkimo kono yen andude ka Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa abdun muqarrabun ila Allah subhanahu wa ta'ala ja'alani Allah wa iyyakum min haula aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثالثا من علامات حب الله للعبد ترك الطمع في الدنيا والزهد أما في أيدي الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله wazhad fima inda nasi yuhibbuka nnas musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude Allah lawol ɗimmol haray toɓɓere tataɓere nden ko goɗɗo andirta wonnema pellette Allah hino yiɗimo ko tarku tama'u fi duniya ko accugol tañƴinagol tama'u e hoore o aduna ƴetta e aduna on fi joɓari lakara ndin no ɓe wiri non ko ya ƴettu aduna on fi yo wonanen joɓa lakara wazuhudu amma fi aidi nas e ruɗagol ko woni e juuɗe bani adama Allah no jogii ko lannata o añana woni kono alaka e torede sa torike mo o jonnete ko lannata ɓay so jonni en fof hay hunde ɗuytata e ko jogii ko so ɗali en fof kadi hay hunde kadi ɓeydata e ko jogii ko yo noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo izhad fi dunya ruɗo e o aduna sa ruɗike o aduna yuhibbuka Allah Allah yiɗete ruɗagol lon ko aduna ɗo na dey innugol a ɓornota ko coñci labaɗi na ɗum ko ya ɓorno coñci labaɗi feere no woodi ruɗagol e o aduna na innugol kadi a ƴawata e otowal labangal ƴew e otowal seera priwal si tawi feere no woodi ruɗagol ka aduna na innugol kadi ñamata ñamete yeɗɗuɗo ñaamu ñamete ɓurɗo e yeɗɗude ɓurɗo e moƴƴude ruɗagol e aduna na innugol hoɗata e suudu moƴƴuru
ko ya hoɗu e suudu hara kala hewtuɗo ɗon o tawa vraiment ɗo hino hoɗi ɗaɓɓa sonnajo moƴƴa kadi watta takko ma ɗon kadi ɗiɗo na innugol mi faala kadi ɗiɗo woni aruɗike aduna ko ya ruuɗo e kala ko Allah subhanahu wa ta'ala on harmini kon ko ƴokkor ma ko ngam ƴetta ɗum ɗon gollira fi lakara وإني وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا جودي كو الله أكر ماكم غندال كو أكر ماكم فيري كو أكر ماكم جاهمو أكر ماكم تدنغال نغال أكر مانغال غولي تيرا دون فينو ووريرا غورنا موƴƴan kono hara yeggitaari nyande go ko ala to do fure sa hebi jawdi Allah no yidi so neminima yo batte nema o yi'o e ma inna allaha yuhibbu iza an'ama ala abdihi an yura atharu ni'ma so neminima tu surtout haray hande kadi emo jogaaki on ɗum ɗo nan woni ruuɗagol ngol ko ya ruuɗo kala ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini waɗa kala ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko dagini ɗon haray a ruuɗike e aduna siɗa faala noon yo Allah o yiɗe wo ko ya ruuɗo e aduna si tawiɗa faala kadi yo yimɓe ɓe yiɗe ko ya ruuɗo e ko woni e juuɗe maɓɓe kon wata wonu torotoɗo yaqul nabi sallallahu alaihi wasallam al yadul uliya jungo wongo downgol khayrun ko ngon ɓuri e moƴƴude minal yadi sufla edi jungo wongo leyngol neɗɗo okkowo on ko Allah ɓuri yide di okketeɗo eto ha an kadi wona hara ko a okkowo hara na ñande be anko antun ko albarka ñande go goɗɗo an kadi yo inne albarka anuktatu rabi ayuha almuslimun التوفيق للعمل الصالح قبل الموت سبحان الله هذه من علامة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله فسأله الصحابة رضوان الله عليه وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه عملا صالحا قبل موته ثم يقبض روحه عليه أو كما قال عليه السلام نتوى Maandeeji ko hollata Allah hino yiɗuma ko yo hawrindini e gollugol golle moƴƴe kala ko gollata kon hara ko moƴƴi kala ko tindinta goɗɗo kon ko moƴƴi kala ko haɗata goɗɗo kon ko yo iw e ko boni kon o yaha e ko moƴƴi kon Allah arse kama ɗum ɗo si tawi noon Allah yiɗi neɗɗo o hawrindinaymo e gollugol ko moƴƴi o hawrindinama addugol feere moƴƴere kala konngol ngol wolɗa Allah waɗa sawaba e maggol kala ka moɓodiraɓe nayo Allah hawrindin en e sawab si ɗi ko konngol yaadugol qur'ana e sunna konngol nafaygol aduna nafa lakara konngol wonnugol e baraji konngol tawata ngol wonda e bakkadu ko ɗum wiyete e sawab joni noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo si Allah yiɗi jiyaɗo on wo ista'malahu o kurkaymo o gollinaymo sahabaɓe landi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kayfa yasta'milu ko honno o gollirta o ko honno kurkirta o on sa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki yuwaffiquhu o hawrindinaymo Allah hawrindinante amalan salihan gollal ngal moƴƴata gugol gollata ka adna ɗo summa yaqbidu llah subhanahu wa ta'ala ruhahu wa huwa ala hadha al amalu salih Allah jeɓita wonki maki o ƴetta wonki maki o warama hara hiɗa e hoore ngal gollal moƴƴallo ɗum ɗo holli haray Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗuma no woodi woɓɓe waɗa ɓe duuɓi capantati duuɓi capannayyi hiɓe he boni ko boni ko wujjugol jattugol toñugol yarugol fiimugol drogagol hara ko ɗiɗo tum nden selkunde wotere Allah subhanahu wa ta'ala liɓa iman on e nder ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓe tuuba ɓe rutto ɓe wonta julɓe haqqan hande kadi ɓe wuura e ɗum ɗon ɓe maaya e ɗum ɗon ɗum ɗo wiyete husnul khatima battande moƴƴo yo Allah okku en ɗum ɗo joni noon si Allah on yiɗima o hawrindinde gollugol ko moƴƴi o harande mo warama kadi koye hoore ko moƴƴi ko wonɗa on andi fewndo ɗo ni coupe d'Afrique no jouede si fuɗɗama tun arbitre on sifli goɗɗo yehi marqué à la première minute kondatake a gagni ko markuɗo on ka sakkiti ɗon ko non innete gagni ko ɗum ɗo woni husnul khatima e balle ɗo ni Algérie e Congo hino joua lutta siɗa quelques minutes ma quelques secondes tawi ɓe fota goto gagnaki nde wotere waɗi bi waɗi paw nde wotere Algérie marki ko innete ko hombo gagni wona innete ko hombo domini أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم بحسن الخاتمة اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور
وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. أريد أن هبي فاتو الليجي بوي انتوريكي الله سبحانه وتعالى يلا يافوبي. اللهم اغفر لهينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فهي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.